time is love making time. Know the button of your life. Geriai ko make when you are interesting as possible. Tutige gutua ndeto cia itunda ria uriri kana ria wendo ati ni ngoma ere wa pri ni ndu tubati gwika mbere ya ngimethia. What should we do? Kugu hena before, during and after. No ngaragu barodhi deini wa bedroom wikoragwo kiruma nginya ikombe uvinga ni uthire deini wa kiviko ungena ke disagree na gukuja exactly kuria kwina issue ayuthi ni man directwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwithindi rigakora riri abata muno but not this time. Fafangu etengadho nokago kwera newega etondo wa mudenyoyo watomire okie mwendwa wakwasiaro nokago kwera newega kafandoka Quiero tora muno utungate gai hamwe tutorangi nyatoiganie togatigi danyo negekuo nagwa muthenya ucio wa uru komatura getereire ukieato tigithanie muthenya ucio ndukanakie muthenya ucio thucietagirira mugakienja gegukira gwaku utukienja gegukama gwaku kahinda hoya ndukanakie kabiriria wasialirwo muthamaki asialirwo kiagoro asialirwo gikeno giakwa
ngero turamuno utungate ngai hamwe tutorangi nyatoiganie tugatigi danyo negekuo nagwa muthenya ucio wa uru wamatura getereire ukieato tigithanie muthenya ucio ndukanakie muthenya ucio gucietagirira ugakienja gegukira gwaku utukienja gegukoma gwaku kainda oya ndukanakie Gero toramuno tutungate ngai hamwe tutorangi nyatoiganie tugatigi danyo negekuo nagwa muthenya ucio wa uru Anytime is love making time. Know the button of your wife. Geria ko make when you are interesting as possible. Tutige gutua ndeto cia itunda ria uriri kana ria wendo ati ni ngoma. Ere wa pri ni ndu tubati gwika mbere ya ngimethia. What should we do? Kugu hena before, during and after. No ngaragu barogi deine wa bedroom we koragwo kiruma nginya ikombe uvinga ni uthire deine wa kiviko ungeramuke disagree na gukuja exactly uria kwina issue ayuthi ni man directwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwithindiri gakora riri abata muno but not this time. Wow. So mureri wa Faruthi wa Thayo TV, thank you so much ni undu wa guikarania hamwe na ithui mahinda mari mothe. Thengio kuri we twirораgira we guku Kenya undu mwana wa bururi na nindekitie kumenya kuri andu ingi muno maratwirorera kuma kuria Twitter, kuma kuria mwena wa Facebook na kundu gugwitwo TikTok, kundu gugwitwo Instagram. Asanteni sana nigo twenda acio mari guku Kenya undu mwana wa bururi. Ngatho nyingi muno kuri inyui ni undu wa gwitikira guturumirira. Hero barwa ko roima Rwa Betty wa John rwethe kuria YouTube no subscribe thini wa channel yake na wirorere rwimbo ru rwake niruo tuhuthagira kumenyithia tabarira eno ni yoka na riu twakiambiriria tabarira eno ni njitagwo Faruthi wa Thayo na ni host
And of course twina is it Mrs. Yes. Alice Namu. Egoko na uyu ndari itherũ he gukinya ni terminology cia kihiko na maundu maria magiaga andu ihiko-ini mutwira tabarira ya mwanya muno na gwenda tukorwo tukirongoreria uhoro wigi mici andu ni maracinana andu ni mamundanetie andu ni moraganite ikuo nyingi ni ironekana na riku guo muthi tukorwo tukiruthiriria maundu matiganite mege maine na ihiko na reke ngukaribisha karibu sana. Thank you so much. Yes. Mwiroreri wa Baruthi wa Thayo TV, thank you so much nundu gukorwo muri ageni yetu every day. Leo nginya mutwikite wenye nyumba wetagwa wenyeji matwikite ru wenyeji. Yes. Na nitucoketie ngatho muno ninkenete gwetu Embu amukira ngethi nyingi kuma kuria Embu. Yes. And by the way wirirwe ni my daughter Stacy, it is her birthday today. Riu koguo ndukage kumwinia karwimbo anakwa ni mbisi ndwe mwega muno na turwimbo so it can be hard for you, but all in all turenda kumuwishi maisha mega na maisha marathime. Na ni wega muno nundu andu aria makoretwo magi subscribe Baruthi wa Thayo TV, aria makoretwo magiturumirira, especially itatari ya wendo. Nitukenete nitucoketie ngatho. Ni mbetagwa Pastor Alice kana Wanja wa Namu, na ni mutarani wa maundu mama megie wendo na mengi ni nditigage thige gururia thigarire ringi ni taru ni to unveil everything ni to kurutorora nondu maruo ni mengi Baruthi pains ni mingi sana maruo seriously ugakora wanatiga kivikori wanana gukunja uchungu ni mingi sana no ni to kugeria kugweta especially kivikori tondu agatororagia maundu ma wendo most of the times no ni to kugweta tuto maundu twingi outside turia tungikorwa andu maina ruo mangirete ruo runginya kivikori so ni resiria tumakwate ogeni tumere karibu sana. Yes, karibu sana thiini wa tabarira itatari ya wendo. Umuthi turaciaria cararuko koguo wikare hau no share video no haria hothe ungihota nitumuri mwe tuko tukeria muthenya wa umuthi ni maundu urabatara gukorwo kimamenya ni maundu mana guthinia ni maundu hihi ona ndumoe turutaru kuri mundu wikihiko-ini na ndu wikihiko-ini niki kabisa koguo ria mathina maya moka ri ndahotaga kwi defend ndoi nikiarega kihiko-ini koguo ni mumwe wa macio tuko tukihutia muthenya wa umuthi. Yes. Baruthi wa Thayo nienda twambiririe na kuria atiriri mathina mama turaririria ni tamariku that is maruo mama ndo mangithiira ni tamariku turaririria maruo tamariku ni tuguka twaririria maruo number 1 tama kuverithua ndetori cia wendo na Baruthi ngwiraga gutiruo painful takwimwa kiathi kia mwathani na we mubatithie no kaigirwa moko neguo we kanithari na we mubatithie na we muigirire moko ucoke mutungatiria uge turi akiathi wana kanitha ucio no thame no ni urari gwatiriri ni ukinyaniretie ikero cia kanitha uyu ni ndu ikiratuma wirwe ndu kuri akiathi kia mwathani na koguo ndeto cia kwimwa kiathi kia mwathani igoro rigie wendo ni undu tumaga kiviko gikorwa ki very painful andu ma regret na megwo ruo rwingi muno ni undu ni twaugire thiini wa kiviko kirikanio kiuga tutikaimane ni kirikaniro 1 Corinthians nigetha andu matigeciragie ni ciugo cia kwa hapana ni kirikanio kiuge tutikaimane koguo kwi atumia amwe marasafa ngaragu na hiyo uchungu ni mingi sana maino uchungu seriously na makarigwa sasa ni nini nilikujia nundu muthuri yao kagana fatigue muthuri yao kagai munogu kana wananu wagire kwingi koguo nao kaguko tu as by the way koguo maruo mamwe maria twinamo ni mauma denial of conjugal rights ucio ni uchungu umwe thiini wa kiviko uchungu ucio wingi ni irresponsibility ugakora mutumia aina uchungu muthuri aina uchungu tondu nikio kuaga responsibility cionthe cia mucii muthuri ni athukumaga muthuri ni acaragia mbeca ciake but guti undu ekanginya kwigurira irio nginyagia nguo kamutumia muguragira ona riu ngecambithia koguo riu kani mugurire tu tondu nirenda gu create ka image kega in the outside koguo kwina atumia mairuo ri ni undu wa irresponsibility ya thuri nendo kwi athuri mairuo ri ni undu wa irresponsibility ya atumia
ugakoraga muthuri wanakora kwange tura mbesa cia mutu muthenya omwe mucio ucio ndungire wa baruthi tondu mutumia nake ni wabangire ndakaruta na ithumuni ndakaruta na isiringi acio ni atumia ara maugaga akengira gwetu ni wamenyaga tukaricaga na tukanyua so asiponunua chakula si warare nja kwi athuri mabikiti atumia such nature ati mutumia ndeteketie abuthire mbesa ciake na mucio ucio te muthuri wira wake no provide muthuri wira wake ni provide akorire gukira nginya miaka yake yani avinyiririkire no rutondo ingi amwe mabikanirie kanithari ku break covenant no ru auragia ru ngera andu wa kanitha atia so muthuri ni avinyiririkire undu no mubere stress amwe makabangana kama thiemba menu kagetha thita cio tuko kuva kuveve nundu arona mutumia wake akarigwa now what burden is this koguo athuri na atumia maina maruo ma muthemba ucio ruo rwingi ni rwa negligence ya ciana especially atumia ara mabikite na ciana ugakora mutumia ni wabikire na mwana barothi no ngai ni wacoka marathima na mwana wao matonya kivikori ugakora ru muthuri ni wambia ku neglect mwana na ni wera mutumia omenyeru mwana uyu ni wokereragira kana no urona tudalili twakuveritherua mwana wake no urona tudalili twagukorwa riu muthuri ni tata ataragwatwa ni mwana uyu aukire nake no kegucaga ciugo iria mwana uyu arerwa ni ciugo cia gutomenti nyina so the mother lives in great pain nyina turite na ruo nundu ke ni mwendu mwana wake no ru baria ambarukirie mwana wake muthuri nake tonu wagia mwana wake ndaina ine interest na mwana uyu aukire so andu ni marathie through such pains andu maina maruo mairumi vulgar language in marriage ukeguza gutikiugo mutumia atange kwira gutire kiugo muthuri atange kwira ndwe akiri ndwe siragia you know ovana you know yani maundu ukeguzaga we muntu murume namba ciigana ugaga ni kugura no koragwo guranite ukigurana ko tambite kwamba kwibanga ko tambaga gwikarande na arumi aria engi makuthomi you know such words ciugo yani urakira uguo riria uthiete toro igakorwa iraringa akirire uchungu inakuwa mingi sana so vulgar language ni one of the pains andu marathira thini wake viko na ni both atumia na athuri pain yo engi andu marathira thini wake viko ni physical violence barari kuhoro bara kiudutho tuona ne riu muthuri akaringwa ni mukaprogo provide ai ukatuona ne come here I teach you a lesson na nguthomithie we mundu murume wake mutumia karingwa nginyaka ni tuonete andu maunangitwe njara ni tuonete atumia matinangitwe njara ni tuonete atumia maukirite maimbite nginyagio thio umenye advantage ya thuri rimwe physically ni marega kugia bruises ndimenyaga what happens no athuri ara engi they are so much depressed tondu muthuri wanakarivwa monaga tameyo magiriria makaringwa the right place koguo matiringa guothio muno nondu atumia ngwisia ni tugeragia kwigitira muno or some I don't know why but all in all physical violence ni part ya maruo mari andu mainamo thiini wake viko undu ucio wingi ruo ruria andu maina ruo ni kurarua nja mugauka mukengatwa anaenda mukewa thie mukarara nja we atumia mararite na kuma rigore we atumia mararite kwa neighbor nimwe kwa neighbor gugakora runo no thiire kwa neighbor muno koguo gugatuika riu ni wikara bau nja nginyagia gukie so atumia ni marathiira maruo ma muthemba ucio and I am very sure maruo mama monte turariririo boro wa baruthi mangirega kwaga taken care of andu aya marathiira maruo mama turagweta mangirega baruthi guka meiturure na mundu acirugano ruu at the end of it all decision ya mundu uyu bitter ni soka gukorwa very dangerous ruo ni rwingi tondu urarigwa ni rarivirwe ndwi urarigwa muthuri araukire very peacefully akora ndugite ngima ya matharu gwetu tumeta masukuma waruga ngima ya masukuma na tondu ndrai na mbesa cia nyama waruga muthuri auka seriously auka osa ngime ona amiturura like for real ciana ikararira nondu muthuri ni waukana ni waikia irio nja ati tita icinticaga kuria ndiaga agaukaga ikia irio nja it is so painful andu maina maruo mengi muno outside kiviko barothi twina andu maina maruo makwaga forced into sexual relationships na their bosses ugakora mundu ni muviku yes ai kivikori kana wanaga kora ti muviku ainja but
mndosu wake amaintainaga wira wake na kumama na mundu uyu gukomana yani you can imagine yani ati muthenya ucio kaga gwika uguo arenda you lose the job. Kuko mundu uyu aturaga bita rimwe guiltness ne mwengagira rimwe ni wigusaga this is not what I should do but I need the job, I need the money, I'm a single mother, muthuri wakwa ni irresponsible, so I need money. No ana so akakorwa at night ruoro ni rumuthinagia muno na ni ariga go what can she do no mndosu wake ndendaga kwerewa mama ni maruo mama mare tugiaga na gukunja maruo mau mengi twina mona ndu they are very bitter ni gukombithia mundu mbeca na akaga gukuriva. It is so painful. Yani barodhi nao kakwewe na kwira barodhi ni na thini ya school fees wambira mama I'll give you the only 10,000 that we had for the family na 10,000 ino nicio tukariba na cio nyomba next month koguo twetekera end month wana mukandiva onere tu gukinya mwiso wa mweri ukemvorira I'm not even available kana wana ni yakuria sasa 10,000 ni kitu ya kushinda kunipigia na wewe ai siwezi ngoja. Yani it is so painful. Wabere mundu mbesa siyaku na thayo tarudi na kesteo wabere mundu mbesa siyaku wega barodhi na wamuberi okimutethia baroro basande mwaka ni wathira miaka iri ni yathira and they don't even look troubled. Uchungu inakukura ukaruga ante kama ningi agurite nguo wana ante kama ningi arite ngathie mukawa ngaria mbesa icio yani iyo uchungu inakuwa mingi sana. Uchungu ucio wingi ni wakuria rice mundu nikio kwingagirira wirari akuthiaga na vuva ni muraria nake wirari at work place lakini your colleague nike one of the people akoragwa every day nwanginyagia enderie your boss kaundu gataikega gaku koguo your boss ekaraga wakigicaga a very bad image about you all of a sudden wako kegwe ni wavutwa no ka lose wira ukina ukina menya barodhi nikio rambutithirie iyo uchungu itakukura iyo uchungu itakuuma yani untusi nuko thenia forever and ever. You understand? Uchungu ucio wengi andu maturana gwe ni wakwaga mwana we cannot tutingetigira uchungu ucio tondu one mundu ni watura mwana because of any reason areke gutura mwana na yo society ni aregire go accept ati mutumia otaina mwana nita mutumia uria wingi koguo ciugo iria arerwa let me tell you barodhi kwaina murato mwakwa namba story which I don't know whether it was true or it was an story but the story kaune kani pushire muno ati akambira kwaina murata wake murata ucio wake ndaina mwana so abikete kibiko kia mbere ya kairegi ya kathatu wake ngatagwa so she decided ndagucoka kuvika ringi tondu ni wathie mathibitari na ni wona ndangigia mwana so kwao mucie mekaraga na nyina riu nguku yao ikigia tusui nguku wegitonya nyomba na tusui nyina riu mwiritu akinauga ka abure nguku yume nyomba to tikangu kwibati gukorwa nyomba imewe we nyina amwirire urabura nguku iyo na ni gukirite that lady akora nguku na tusui ciume nyomba kama itego no ikara nyomba na nguku iyo ni mukirite tusui na nikenda ina tusui koguo araruta nguku nyomba yake nguku ananie disabete gwikara nyomba kumukira. I think that is what the mother tried. Rugano ruhu as a counselor ni rwanjukumire muno that lady according to the story atorokire kwao na akithie na ndanoneka ringi. You understand? So no imagine mundu ucio angikora ntagwa njarari mbega ruo ruria akoragwa ina ruo rwa nyina no imagine ruo ruria akoragwa ina ruo so andu maina maruo mengi maruo ma rejection ni mwathika ni mwa rejectwa mami wenyu ni wamutigira susu wenyu ni mwaria maruo nondu mami wenyu kenu wa decide kuthie kuvika amutiga na susu wenyu mami wenyu kule ni kwekarite wega namwe guku you know all those pains. Maruo ni mengi muno by the way barodhi tugakubanga twarie maruo tungimaria session yenu wetire but all in all icio ni parties ya maruo mari andu mainamo na ningwenda kuga please ndiko yati andu kuumana ne hena ruo but it is very painful ruo ni tungeba kumurika umuthi ruo ni ruo ruria ruo nene muno barodhi ruo rwa gukorwa nu weke vikore lakini kina waukire gucaria kundu kionaga ni ndwe kingi tuma mukinyanie bau twambiririe bau riu haya hau ni hoto ya muthenya wa umuthi
niki ngituma andu moimana yes Biblia iroiga mutikaima yes no ni ndu ikingituma mukinyania bandu emotions ikue feelings ikue okoragwa na mwikarite kumuregwa ta mundu na murwangina ona he mundu ngirogire ndikwera kumukuotie na ngire atiriri andu na makinya miaka 10 kurigagwo riu mundu very good very good murenga nake niki utumimbira gandu atiri baruthi it is very boring and get me this right ni very boring ugokagira kiroko gakora mundu umwe ugiuka kibwae noria rucio kiroko noria January gakinya February gakinya December tukambia January ringi no menye mwirito no agikuki kamutigithania nothing else ugutura muonaga ginya gikuki kamutigithania ugo no amekire mistake ugacoka kathoma kirikaniro kona miaka ya gutura ni 70 kai na we na thate I want to tell people that it can be boring it can be boring marriage can be boring nikitugaga nwanginyagia musaririye kiviko kienyu spices nwanginya mwende kindu gia gutumaga mwenda na every day otherwise mungituika ati mugekaraga woguo tu asubuhi tumeamuka ewenda kazi na mimi giki kirekia kukathikia miaka eno iri ni mukoro mukirigwa kako miaka 20 ni kunogania mbona mundu amboekaga nginya ni mwalimu ura wa kuthomithagia mathabu kana wa history kana wa CRE no kauri kwani hatuwezi badilishiwa si ametufunza sana angikorwo ni wamboekaga ni mwalimu cukuru we na mwalimu muronana nake muthenya na other times we na other things na kwi arimu wengi marauka how do you think about marriage riu tukiamba ni gwa na kirathi kianyu arathomithia of course muigo ni athamio muga kugwira ku guothe ukauga riu ni wega to ni tukubura buruka you understand so riu ni twakinyamba ni gwakinya turenda kuimana riu na nikani na make decision ni muime kana kia make decision ndikamuria na ni gukinyagia bau inafika hapo number 1 ni ndu ikingituma muthuri na mutumia makinyia gukorwa riu kuma riu wanawauka wanawaga kuria what I carry I don't care ni ndu ikingituma muthuri na mutumia makinyania bau number 1 ni kwaga ku meet responsibilities ciaku barothi ndugakorwe twitikaniritie atiriri we barothi uri be nyomba nani mutumia waku nani ngure irio no we ni wabanga o tuike mundu siripari kogu nyomba ni yakinya tarikie kumyeta rivitwe landlord no ambiriria guka na tondu we ndutindaga mucie agakoraga mutumia waku kogu mutumia waku nikio karagirwa nae ni landlord kogu mutumia waku ni yakinya bandu anoge nondu 1 insult cia landlord na mjue hii nyumba nitafunga kesho na sia na hii nyumba ni warega commit responsibilities yaku na waurua urauga siwambie landlord nitalipa ni warenda kwaria ni mutumia uratuma kogu mutumia akagia mauchungu magukorwa ke ni muguru irio tondu ucio niguo wira wake ni mwikuo uria bati gukorwa agika lakini wewe umekata waga commit responsibilities yaku I'm telling you mundu ni yakurigwa bata wa gukorwa nawe na warike kurigwa bata wa gukorwa nawe ni yagukorwa akirigwa njoi ino turacaria ni yake mutumia no wabanga kekare kene yo aria mucia flower of the house utio ndo ageka wira wake ni kiroko na umetoka umeacha 200 hapo okay agatiga rucio kiroko ringi na umeenda unajua ungairisha na ujue mama fua anakuja utio ndo wingi muthuri that is the story of every day muthuri auma nyombe ya karigwa we riwe nini ni asaria school fees nini ni asaria cia kuriva nyomba nini ni asaria yani mutumia uyu wana ndangindeje kugura thukuma theri ndangindeje wana kugura wanangira mwane kugura maguta ma kuria ndagure sumbe at least yao kiambire mweri utu tiragura sumbe exactly you understand so failure ya responsibility ni tumaga gap ya wendo yuke ikienlanjaga koguo mugauka mugitiganaga and when you listen to many people twatiganire ni undu nie ndeka goria bati gwika koguo ngiona bati bata ukamuria mbere ya mutigana ume mwambiriria atia mimi sikuwa na mfeel ogo kuri andu meha maratwirorera yes ni matiganire
no ni ahiku no ni abiku but muga me happy marriage exactly no matire hamwe matiba mwe no maikara nyumba no mekara na mauma bedroom imwe no ni utondo ni manoganirie ona mapoma gitanda kimwe no ni manoganirie ukingi ni aranirie atiri barothi ati gwe itanda irathondekwa mandike anda mandif this life riu gitanda giki kibana ta coach aba gatagati kina mukaro ndakionire ndakionire kina separation no riu kiu ndironire ri jika giki tu mukondoro mwe giothe ikani mikondoro riu kana mikondoro iri anda mai na mukondoro wa sukari na Eve suka gore kirwo riu suka angonga kirwo we mugima wa whatever but now riu gitanda giki ori ndikina separation koguo riria ngara kara no akugenda gendia koguo mundu ayurerere wake na kwara umenye ni mbara mwena wakwa we no gwicoti mwena waku you can imagine tukinyanetie but what because of technology na ni undu wa kuthakaria bedroom I have no problem with that but ondocio we na a lot of impact kwe bandu tungikinyia na rio tukagia mbesa igatwanangira kiviko tondu of course that bed is not cheap sure tigitanda kia raithi so ukatukinyetie bandu atukauga ni turadimaya gwikara maisha ma muthemba ucio no riu ni ria twambitania wa mundu live your life na tiko tuko live muthenya omwe ni to live mithenya ire wiki ngima no kwa ni tuvitanirie so ungikorwo tai responsible thini wa kiviko na nikyo mbira gandu sit down and discuss responsibility ndika hau ni hokaga ukaigua ate muthuri ukana tuirio twakerugira anaka ne kurugite mbere na ciana iningi wana gukite ugakora riu this days technology ra ukega kora rutondo twina cia kuvio vya irio na twina fridge mbuga ni konguruga irio mbikire fridge we barothi wa kinya waririo gakinya si wingie kwa fridge alafu uingie kwa irio tumia toro ai hakuna technology imetusaidia turesiria ni technology but we are killing love turauka watu giseparataga tondu karoria time ya ciari yetu mundu wa ukaga mukaruga riko mwena muthuri waku mwikarite ku riko wana mukarira waku riko you can imagine that togetherness now these days sitting room uyambate upstairs no ni arikirie kuria mbere yaku wogikinya I upstairs kana twina thimu we are chatting kogwo ate kuma kurumania irio yes nginya riu hau yes toro mukiambania ri ni mwarumanagia of course twambiriria bakurianira twiba mu kwanza amwana mambirie makirianagira thani rimwe ni waiting in the same plate masoka baide wiri mambiriria kunoga mariagira thani imwe mambiriria makiambia no nginya rumu kiambia ni murianira thani rimwe wana no kurakarate kwa nini ulikura mbere yangu murizonete makirira thani imwe noga Kevin niwe wonaga guku unaona wa programming ucio ni ndonete makirira thani ndirega ku confirm kana no ni tu confirm kana no mari atwire na kana manogire kana ni maugire squeeze ya uogi mikono vizuri ndio mimi akere cyo rathikiriria ni kwenda atwire kana no mari agira thani imwe you understand so irresponsibility ni kaundu kangituma to push nginya uriri na tuthiranie irresponsibility undu ucio wingi ni gwikaga tumaundu deliberate no ramenya kora kwaza mundu but no urenda gwika very deliberate moves very deliberate yani wakinya tuwe muserere to nwese mutumia waku ti mwendu muserere ate wacha nifike nimechelewa kwani si uko ni kwangu ni mwanaume ni mundu wa gutindaga ngiurwe na umako ucio ni nginya thambita wahurira thimu ate alright na we gwakwa mbira ka muthuri nani I want men to quote this ungikona mutumia utarakuvurira thimu akurie wiko kiu kibi kwathiririe tene ai ungikona mutumia cia kinya thaa 2 kana thaa 3 age gugu text kana age gukuvurira thimu akurie uko sawa na mbere ni wekaga guo umenye please giki ni kithiru giki saria cancer na evenya giki ni kithiru women are always jealous of their men koguo ngakiro guo ngesiria na mwaiko the next move mbegwe kana kuwa gwocera ni very quiet nienda kuthima mbegwe na kwani kumenya masaje kwani uko no I want to own him. You understand? No reu kwituma undu wikaga deliberate moves igakorwa reu umunthe ni nakuvurira wambenia kana wambira lakini you didn't come kana wamehinya kana wamevivinya kana yarira yambira you are busy haya rocio weka waguo ringi rauke you know adato
kwa hivyo ni kuzoea, umezoea. Sawa. Nani ile? Ugo turenda kuuria na njira. Nani ile hu ni na adapt. Kwa hivyo ndika kuuria. Nawe wakinya thaa icio thaa thita ujaribu hivi kuniguza. Ugerie goka kundhukiria toro wakwa umbire thaa ithatu rai akoo ni urenda kinya tene angikorwa thaa ithatu nukumbira uraiko kana gukwe mugunda ukurimaga kana ni wikaga atia kama umekata kufika mapema ni uguo wewe ukaga wanao ukeigirira wana nyomba kuwaka savi fungua kula chakula kama unakula anyway si lazima ukule tukinyete bauri koguo mutumia ni gukora hingire bedroom koma giteini of course tundu twakinye kuona ni atiriri ku urenda kumbika maundu ni getha ndakare mami I'm going to retrieve I'll pay back ndi tuju cia gwika tu maundu na nuramenya tutikenagia mundu waku nuramenya wega muthuri waku ti mwendu ngima ya ndengo seriously but you cook it every day tondu wewe mumiendu okay ni akinya bandu akinauga okay augire kwataga senjia sawa sawa ngaukaga ndete na ngaukaga ndete cionthe cia ngoro cia mwiri wana cia roho nundu kwitu maundu ureka na muthuri ni mugeri ugukwira don't do it akauka ka understand kumbe ni madharau mama ni madharau guti undu wingi koguo akinauka kinamenya bas undu ucio ukamuput in a situation ya gu separate more no so irresponsibility is one reason iyo ingi ni gwikaga tu maundu turamenya ni tukurakaria mundu no wese tundendete but you want to do them ati ni getha we prove you exist ati ningi akagwika oguo akamenya na ndoni ni muka akamenya na ndoni ni mutumia wake nitafanya hivyo wa ati ananiambia mimi nisiende kwa Jane Rwana Rosi wanoke nwanginya mbaragie na Jane kwani mimi ni mtoto na njaragiria rata oho muthuri yake ona kana menya ndakauntaga ini wa life so ni muka mwambie kugia tumivutano wendo no akora nyiva he angida igua ati macha ataga twakomorire we ukarwa na guku macha ati no turacha agathina mbere gucha tuthina mbere kuherania chati na ni chati na ndi na oigi chati na uti mundu taina thimu yake na uti mundu taina bundles ugu utikira boyo uria wingi that issues na tumaundu tu tuambagia pole pole but tugacoka tukinyia bauru tukinyetie gukora wina mweri mugima utaurwa ni ndu ukuwete wina mieri iri utaurwa ni ndu yukuwete tuambiririe wa bare deliberate moves tukonaga ni tumaundu tureka lakini ni wese spouse waku ndendete ucio ni undu wa kairi ungituma tukinyania bandu twirane riu enough undu ucio wingi ni unfaithfulness ni namenya ni umaganja sawa uri yage kunoka ba no gakua wana package tondu kuma munde ukamenya ni ndibana ogu koguo tukina kinyania bandu ikina korwa riu katurere ciana we are just turere ciana tutuike partners turere ciana no ni twaire tirendi ungi ukoka note mundu ni unfaithful na unfaithfulness ndio kagati tonu wanyita mundu na mundu wana SMSs na tatika kwire barua dio ndo ngoko iberi pande SMS ino litako ikora kwa indume ni ngoma right from hell wabimbio mtumia wako akwira ebu nisaidie na simu yako nipige juu sina credit ayayaya nuari uka message ga ukakina ukadari gurumbare wako getereirio neane umefika kauniko kambagia sweetie umefika poa na guku waku ginya duite na sweetie aya mutumia kauga kaute kasoku muno kambetere the second one that is going to come ai lakini si it was hilarious ni ugakorwa leo yani ni wa suspecti etiko wa munyita but SMSs ni cia kwira na nikyo mbira gandu ungienda gukue na thenya if you want to die aria tiga gutinda kunywa ratirati tiga gutinda kwiroga osa thimu ya your spouse wada you can die very easily kiwore no gukiona whatever you are looking for in that phone you wabagu gamivoera ati nisaidie angane hotspot anganera wabagu maboka message ka WhatsApp kengagirira riu kirio kwethaga no gukiona so unfaithfulness ni yokagana maundu mauma ni ra suspect kwa nini yako online ndutaga wira Nairobi na kekaraga Gisagi ni ndwikira tuma online ndakenda na ndirona kimbariria na tini ara chat na Gicagi message ya unfaithfulness yikina click in your mind uyo kwe mundu mara chat
na no ko na katigire bado zion by the way to ni mumu no tiga bado zion no kina thie toro ati oni ai oni na tini na to message ndaracokia no riganirwa no ko ka adire toro na atiga online. You understand? So unfaithfulness message kana ambia go click in your mind. Oh. Ko huyo na mutigire gicagi, atuika mboga cia ngima ciengi. Nitukona nake na coka gicagi. Already muthuri agioka ni muthiru nginya bata waku. You understand? Mutumia agiguko ukimukora nake tono ni arakuonaga online thakenda na tuwe muraria nake. Then kano kubura dimo can I tell you barodi untu wengi very sensitive in marriage na ndo nwangi nyingi magerie ko resolve issue eno ni kuburira your spouse dimo akaga kuoya na rega go text back I'm in a meeting I'll call wa muburira dimo akina tinia lakini kwa nini hajaniandikia SMS kwa wapi na kwa nini yashiki edare kadira rengere kadira huyu no anginya okoro gwikondwari wanokageria kumivura after 3 hours o convince mutumia ucio kana muthuri ucio I was in a meeting already gwika message kadayorire in his brain ati mundu uyu no okoro ndarae kundu kwega so unfaithfulness is not about ati ningunyitire na mwiritu kana ningunyitire na muthuri hapana sign ni kuina to signs nirona ngona uyu gitio kiria mbeca ga mbere tikio uriendaga tuthianie kanitha these days ndarenda uriendaga ni mutware salon na thoko these days arenda kuthie na no ko wana kagite nka friends na ku so ni arona angethie thoko ni macemani na nka friends yake na tiko ukavota ku adapt wewe muthuri no niweze mutumia te mu communicate auge nitapitia na nitaonana na Shiko nitaonana na Shiro nitaonana na Njeri kwa hivyo autafiti kwa hiyo group no riri ni ndwege atuma mbere ni nagutwaraga kiama no ru ni wauga ndigeke atia ndigagutware already kwi message yego click uyu ai nwanginya okore there is something else so niko tumituga ona to thimo hega thimo yagira haria gate ni ugaikara let me tell you barodi taroni ya counselor nyine mutarani na ni mutarani according to training ya gutarana ni ati I should not disclose any information even to my husband of my clients no na ko ko thimu enke borwa ni sitting room ngadi komio sara bedroom no what I want to talk with my client uti mundu wengi obatere gwika atia obatere kwigua but you see if we don't communicate na twere anwe na muthuri wakwa ati nadie guosa thimo yao ya client ni client wa bora so let me pick it ko ni asiria ni thimo ya ni so notion kali ugo no ginya muthuri akorwo aki understand taru my husband ni mutungatiri wana si kwenda to cia tungatiri itaibati kumenyeka to wana tungatiri they also counselor you understand so kwenda twatangiariria bau sitting room twena ciana so no kwa na thimo yake ni yaborwa akina walk akina thie na bau bedroom agetikire thimo yo if I don't understand wira wa muthuri wakwa na ngorwo ndaina kaundu ka kumweciriria you know trust has to be high especially okidiru na avunjia na counselors company bosses tondo kwe maundu tangiaria ma company when everybody is listening no one so onge korwo taina trust to maundu tu ni tukurete thina so unfaithfulness generally unfaithfulness ya gukorwa ni ra suspect kana ni na kunyita uma undu ucio no tume at the end of it all aikiathikia mwathani gitire for a very long time anakora muyabatithie na mukaigirwa moko no kiathikiu kimanwe you understand undu ucio wingi ni kaundu kale tugire ka kiroko wa ukira utigaga mutumia waku atia mutigaga mwaraniritie atia no ramenya wega niwe werire mutumia waku ndakarute wira tondu they men who tell their wives ndirenda mundu raruta wira ikara nyomba I'll take care of you no riu ndi no rauga no kumutekera kia umugurire musere wagura mutu wagura ndwe no gurire irio no mutumia uyu ndenyitagira thumuni mutumia oni arenda gutonya twama twatumia mutumia oni arenda nake kumagira uguta atumia aria engi agacemania na arata yake so no imagine atigiri akwira kiroko si unisaidie na 200 wamwira ya kununua nini hakuna si uniandikie list unitumie message yani mutumia ucio wa mu fix ya bana mwana ngana ni mwega wayo ubesa gwe kumia kabura gukomba data yes tondu gutio ndu wengi wikaga mutumia ucio wira waku ni kumugurira gia kuria wa mutuire like a child of the house you understand no mutumia ucio no akinye bandu akamboeka
wanogiuka kibwae this lady is not ready for you tondu riu wa mutwarire ina fix mutumia onu ambiriria gweciria kogu muthuri uyu aregaga ngarute wira nigetha nyime my power kogu mutumia uyu akambia gweciria so many things na arikorwa na bikirwe ni ngania nundu mutumia wake ni athia aja arothiaria na mutumia mwenzake amuria ngowe kwa ikara nyomba kana mutumia mwenzake amuvurire akina mwira si ukuje nikupeleke nikakununulie chai one mutumia ucio karuta ngirigiri ogwa akiri babira urutaga kumbesa na nginya pia karabewa ni mutumia kana drop amuote na ngari na mu drop nayo this woman can be bitter on the other side wana muthuri tondu kwe muthuri wa retrenchwe ai mucie no mutumia ndange bana ekomiria akumira si uko kwa nyumba si unakula si unakunywa ni hivyo nindwe kingi murenda buga providing the house men who go through such koguo tumaundu tu watu mundu akagonerea akiri muthuri no athia futwo mutumia kondo wewira ukondo treat watu ore ta treat wore wa treatire mutumia wakumenya ni titi for 30 sasa mutumia retigere no ahona no nduri kindu no menye nwetwike even more harsh tondu ukirivereria ukwa gwe more painful than the beginner ure wekiri oguo so some of these things ya gukoragwa yani mundu ino wa musukuma niwe wa mmekithirie decision ino wa mwira ere twa nyomba ni maratugia muno ambao ke musi miaka ere urere mwana autekia no mutumia oyo uririkane riria highwayra aina mbesa ciake athiaga salon riria arenda riu ate mutumia ni arekara agakwira ni arenda kuthie salon but you don't care. You understand? So maundu tamama no matumeru at the end of it all ai utamu wa maisha umeisha na ruko ngurua no giuka in the evening ndare gwa ina interest wanataka gwetwe niwe maundu mau ama musukume na makamukinyia bau so some of these things no isukume mundu gutuike itunda ria wendo ritirarika no ni twasukumana undu ucio wingi ni kaundu kau twariria atia gukorwa nie nao kana mwana wakwa no to ni nakuvere mwana waku wendaga kuona mwana wakwa mutumia akinagia gap akina banga nawe kaunira kugirire niko kambere na niko kamwiso na tondu ndirenda kenge tiga tutiane so maundu mau wa so many other things insults irumi kukwaragia ndeto cia figa ya mutumia waku kwani hizi stretch marks ziko aje haina wewe si umenona sana si umepata kitumbo sana yani wanaga kora nurenda ku correct mutumia waku kana muthuri waku ndumu correct na rugere yagirire ndutiga kumwira sasa na hii kitambi yako na wewe sasa unafikiria ati nani mwanaume huku nani atakuwa anabeba hii nani atakuwa na yani leo ugatumira ciugo cia gutuma mundu egua nginya gio tuko ndangienda kuruta nguo kwina utheri nundu wa ciugo irio raria nundu wa mwiri wake na nikitumi ni wega ku correct mundu in a light way make it a joke but you are correcting no ruku ina andu mabuthagira ruga very tough ugakoraga riu mundu no twikire discourage kinyige maundu mori ni mekatia marema these are some of the things ingituma tukinyania bandu gutwike ruba twakinyania riu kaivo ikaroguo na rume kwika language makorogo makienda kubuthira muno we gusage mundu ni arira mutumia wake ni atitwe na thikagia wanatiga kanjeria thiire Dubai nikenendaga kubikia koguo so ukamba kwiuria na njeria gacoka what is going to happen isipokuwa ni vile wazazi wake walinikataa mimi nilikuwa nampenda sana kuguga kinya bandu mutumia ucio asiari yake metikire no waria rais no wikwenja some of these languages no waitume mundu athira vata waku you understand kindu kugenge kenge tukorwo no tukinye bandu tuimane ni design iri ora uko kithewa wanawe ni twagirwe no design ya gukoragwa we ni ta baithikiri jameni okaga tu no naga mundu akenda gutwara moskiri wamba gococera banini ukinyite ndina kuguru kumwe atwara wetikiria wamba ukinyate na kuguru kumwe ukazocera banini wogikora no wekarira we no wathonga ni anyita momentum ibe thini wake biko wavota gukorwa design yaku niyo wewe andu ara matese preparation we andu ara matese ni tubatie kwambiriria ko kana kurekereria ko wewe uria as long as kanuni yetie kithurano wetha miaka 5 ni mithiru kana te mithiru nituthurane yani wendu wendaga kumenya ni kwina voter registration ndu wendaga kumenya kwina verification of voting wendu wendaga kumenya we
wewe ni bau kithurano giakinyira riu ni kuthuranwo tugutina thina wana gura polling station yeta ndugore no hera ne kuyenda off ni kuyenda na ka issue kangi kahutanetie no guo turiko twikaga mundume we hindi ri arabatara ri we sawa arasi mwere na ni wega athuri merewe picking point ya tumia teta ya rume picking point ya athuri erinda kwa ni metho. Yes. No picking point ya tumia is more of psychological. Nwanginya giyo mubarithie we are weird too. Nona so anawarumia mwe ni manogiria tumia hao. Tondu before the wife picks muthuri arikirie tene na ngorota kwanza na mama taeka undu mwega muno. The following day mutumia we have no interest. Tondu riu why are we here seriously? Wa mutiga angite wa mutiga riu akithoma ka ceiling wa mutigari wagiciragia maundu mengi na let me tell you barothi bau nibo bakinyagia bandu ukegua mutumia ni waigwa ni shamba boy nundu shamba boy ni areka maundu mama na shamba boy akona kafa shamba boy akaona ruka ba shamba boy tondu shamba boy akafollow instructions cia mutumia akera shamba boy uri ogweka wewe utakuwa unafanya hivi gari tutaiendesha hivi tutaanza na gia number 1 twende gia number 2 twende gia ogwo kogwa kona aisi afadhali huyu niki gitumia mauragia atiriri ni ndwe giatuma muthuri aume kwe mutumia orutaga wira mutumia muthaka mutumia mutheru tukiona na metho acokia mu replace na mundu anotara expectaga mahe mundu uri agukona na ti he is not worth a competitor wana kwe murate gwako ambirire amwirire athai wanaga korwa paino rendaga kuvikania oyo nike wanjariria serious yani wabe wa replacement utara expectaga why nundu oyo ata na expectation is yaku ni wosaga instructions than you you understand muthuri akariga kwa rewe oya arathiire gucaria kamundu ka miaka 15 niki it is because they take instructions ni matekaga instructions kogwo watigwa bau with all your dignity with your titles na makari maku manene arathie na mundu wa nduthi. Yes. Ado nduthi ni mwe go follow. No you know that me tell you. Na kwiriri atiriri. Muntu gwothe ukagai number 2. Taru muntu uria ungioka after namo kana muntu uria ru namo angiosa after me. Angikorwa na mwa Kenya. Tondu ngithie gwike ni ngumwira menye na mutwambitanie nundu wa 1 2 3 4. Riu ria tugatonya kivikore. He will do better. No, already I am more Kenya. Ni aramenya what I like and what I don't like. By the way, ni andu anini muno mau makataru mundu au mekivikore no yo wengi aume masemanie mabetanie. Matinge betania. No oya akiuma kivikore yake ni weriri oyo nilitoka juu ya hii. Na akiona akiuma no amwire nimetoka juu ya hii mwa Kenya mai naguo. Kogwa akorwa ni kuruga akaruga perfectly. Akwa ni kwaroriri akarara. Ankorwa ni instructions isioriri akaipika very well tondu kwina instructions. You understand? So thini wake viko ni wega twereweria tukurie tunda riri ni tunda rirari kwayo ni yoiri. Nduya bati nigetha we ati we nyotore we wenga na vugo ukina bango uyu wingi ni sort apana it is Rure he nyotoka na dakika 2 he wa dakika 10 tagate ka inyueri na ruto ndo tutira communicate na tutirenda ku communicate tugi atiriri umundi ugu niregwa ni hyper so wacha tumalize round ya kwanza nitukugeria round ya kairi nwese gutina communication unataka uguo unamukira na madiri exactly bado tuko tulia no tutumete weekend exactly you understand no ndo agutura communication ugakora ruoga ukakora we ni joyriding tu ukaba ukarikia mutumia ru anu atigire feelings muisori nwakwa kako deny tu sikwati kwena ndu wengi nwakwa security karuta wira nundu ino ni kwa security atumia karuta wira nundu riu no urari kwa waya wihia so ndeto cia kuimana thiini woriri ikosa kwa ni maundu mengi muno it's not all about how you do it wanori ora prepare nigetha weke guo uri prepare atia it's not a matter of how long are you there ni kabinda kare wa mubariria ikeno thini wa bedroom yenyu ivana atia lakini usikuje tu wewe umekaria mtu hivyo ati ukina expect rocio ni auka wake akirutaga undu ucio from the mind kwera gwa tiriri thabari ya rucio banga guo mo exactly ungime banga rucio ndingithiika kana wana yathiika ni kunogithia we maradie ni kunogithia koguo ni wega tuige rigu wega na tumenye turathie kabinda kega natia so kithiko nwage kinyanie bandu tukoruru ni twavanga nao enough enough undu ucio wengi ungetuma tuimane ni giko
Ai Baruthi. Especially arume. Women know this. Arume ti endugeko. Men don't like geko. Na nikiwona ka atumia maingi nyangu 50 na muthuri aina suti igiri. And he doesn't complain. Da complainaga. Da complainaga ati mutumia wake wa drop nuthu ne nguo ciake. Nundu arume ni endu utheru. Tiga gutindo kiuga ati ana rimwe matie thambaga. Tiga riu tarona matakwe thamba. Ni endu atumia o maya theru. Arume ni endu utheru seriously. Koguo ni wegororie one cleanliness ya bedroom yako. Bedroom yako must be attractive. Ndugakorwo tandikite macuka bau ma brown na ma purple kirangi irangia no tonyete guramba kurigwa kana ni cia political party kana ni cia ndui. No nginya giororie bedroom yaku wega. Look at your bedroom. Ni congested bedroom yaku ukiingia kwina kaundu kara communicate ati uriro uyu ni fit for utheru wa bedroom. Kwi atumia for sure nginya geni marutaga sanitary pads that are used. Mundu agaikagia rungu roriri ati no gatarikia ati ni agata cionde. You know, men don't like this. Na nware mwene gukwira tondo ni aibu kwira muntu mugima enda utupe sanitary pads. Unajua ni aibu. Ni aibu kwira mundu thambia indo. No gwa kusinkire indo sivano gwo mbono akoira omboka. Muthuri is not comfortable in that house. Cushion is ya itene ndugumere nginya ne siana. No way no expect that muthuri. That's why many men mauka matonyete magite bedroom. Tondo sitting room ni aramenya ngadi gwikarira nae no ambekarire masusus of baby. Kogo tembekara kana akora na pampas kira mwana senjirwe waba gitiri. So men don't like this. Atumia, please buy this from me. Aromeni endu theru muno. They love cleanliness, by the way. Kogo rorie kwa ku kitchen kubana atia nyomba yaku migagate ngusi yaku vanga gatia. Yani be organized. Arumenke ni endu atumia ya organized. On the other side, atumia nao matiendete goka kwendwa ni arume matethambite. Tondu number 1 umenye Baruthi wathayo kuringana no ri arume makorogo maumbitwe kiga kiawa na makethie kuthuguma tikwati tutumagira tissue ni shake wear after use. Nwana na tondu ari ingi ni shake wear after use na wathie na kuke na kare no ise tukoma mainda gaoni yakwa mayara thime you can stand anyway wanangari no rugamie tu abandu na no kina korwa riu kiga giki ni wakenyita na njara ciaku na njara ciaku tiko inderu no ruke bwai no na expect ati mutumia ukia kwero kamite na watinda na kidithi na kiu watinda ogisusu all over. No when durenda kuthera. Women don't like that. Tondu bo infection is yumaga. Na infections ni very irritating. They are very uncomfortable. Men should learn that. Ogwa nawe muntu murume as much as no renda mutumia waku athere wanawe twakinya bau be clean. Ndukathi uriri utethambite. Tiga wanawe tiga ati kwenda gwetuga wendete wotheru wa mutumia waku. Mutume ku ni gwithamba maita maigana he muthenya. Thambe kiroko na withambe kibwai. Thambe kiroko kiuma na kibwai ugicoka ithambe. Mai ndire ati no mathirie mundu. Mutumia. Mutumia ruwa atumia especially kwanja riria mundu ai mithenya yake. What we do, most women, especially those who go out, ni withamba kiroko na ni wona gatumia ni makuaga wipes. Aria makoragwo maya makia font ni makuaga wipes. Kana okoraga mutumia kibeti gake kina itamba ino ni undu mwathia agakora tumai na bau ukona ni waikia gatamba na ni wevura. You know, women many of them are clean in nature. They are to heka bara ke ha they are to defend. Yes. Mutumia la maite mwegera ni thambe wanake maita maire twe nyomba. Etia kumaigana ni mutumia na muthuri. No ndore u mutumia ni wauma. Koguti acoka nyomba kwithamba thambu wanja. No mutumia ore wi gwake mucie. Ni wethambe kiroko. Ucoke wikore thambu wanja ni wigwire no thithinire ni wethamba. No ndu na watumia tungiaga gukora twi atheru ni turutaga giko muno. You understand? Kiga gie tukithamba gwa ni kuruta giko. So mutumia kaga kwithamba na panty no wamekira negire giko kire kiumire. The more she stays with them ni makora makimenya infection ni mudingata kumudingata. So cleanliness for women manange thamba kiroko ne thambe kivwai uka understand ya kubuthira the best tissue papers ni ya kubuthira wet wipes is the best ones no ndo ni arenda ku maintain utheru but tuaria matagwatagwa niyo turariria batumeri arume ti endu giko na warume aria matagwatagwa niyo turariria batumeri atumia wanao ti endu giko andu tutaranyita tuthie na mbere ni ba ndira ndeithia rume yes turi murumeri ndukira mutumia thambe maita meri mutumia thambe meri mutumia thambe na muthuri thambe meri ni methambe kiroko na methambe bwaini urenda metha muthuri thambe kiroko na oka kibwaya buru kio na kidithi na kiu kiombe vai we ni no mothambe matatu uri ungi meri na kwira ni kaigana ne meri
Okay, atumia etha mbei maita mathatu ni tondu baruthi wa thayo wa maririria barori no ndukathiuriri utethambite mwice tukoni kurundi uguo riu tondu wa mathatu bara gwithambite thaa thita kana thaa 10 kana muthiginu muno reke ngiugo na aria marathie magaka nyumba ciao reke gukona bafu bedroom kayaka bedroom ngaiya muteithia kayaka mukinyia bau wanatiga kumukinyia bau ni kinyaga bandu mugakora ni murafondi gukombora nyomba wana kwani gukombora ngai ni amurathimite mugakombora ina isa kwa master sense kana sio so we na bedroom yaku we wana mwarikia kiathi kia mbere you go be mugicoka gitandani mwe fresh you know yani gikora kwithamba ni kaundu tu mura enjoy but anyway let us love water tugi ogu tukoni kurundi magaru ni paramount riu bau ni bambukite ri no renda mundu wako mumunye ne kare bau ndagikaigire lakini magego wirigite gwikumuthari na kwithamba magego tiga ngwire baruthi ro ni acokire kumenya kwi andu mauka kama goca muswaki akaringa magego huwa mana guku matikinyagirwa ugakoraga gwika muruke karauga no ni withamba no ranunga lakini ni ubrashaga kogu please tafadhali ndise kako tukusokera lesson ile cia ku brush twathomire gwe cukuru brush mweno ukinye mwiso brush mweno ukinye mwiso brush magego wathamitie oguo magego ri ikuru karingi mwe I mean tiga ku brush magego ta we benyari brush magego wigwe ni wakinya na kitu andu ingi methambe me ihenya indi ni benya turatengeretio ni gateteirwo tha benya ni rio mundu no you understand so wana kununga kanyua both bus reke to promote yo theru tondu utheru no gutuma matutigana bedroom no gutuma umboeka tondu mundu anungire ntithina to my fellow men aria mecokagiria ngatho yara makinu kama kwa maya nogu makauga kambe tukire baria mbike ate twire nigetha mbote gwiciria nundu ndiregwa ngiciria kuna ni kunyita nu ni kurai kunyita thigara idio jabire kamuhera fulani exactly ungiago kamenyerera katuraga wakinyange korwa ni ubuthagira njovi na no ubuthagira thigara na no ubuthagira we drugs icio ndio ubuthagira imuruke itikira wakinya brush your teeth gora to kira twi mint to chewing gums twi mint nigetha kanywa gaku gakoragwe kai fresh tonu no ko wanonyua kana mutumia waku ndaenjoyaga kunywa tiga kwenda kuga ati na kwi bindi mwanyuaga nake bindi atiganire niyo niguo nginya gikonunga mbe igikwe kinunga nae so nduge convince ati tondu mutumia wakwa ni wanyuaga ndisi kwati aina thina na apana bindi atigire no korwa mwiruke ni yambiririe kumuthukira so cleanliness please mundu ajira nginya rurimi ni rwenda guthambia of course wa brasi kanyua brasaga kanyua konde tiga kwenda gukorwa ati unu ne benya riri twina rio tutigane nario once in a while chew by dogo chew tukira tu tukwa twina means kana to na mamenyerere matikae gutua riri chewing gum torio ngihura spray utethambite tikwati ukari ya chewing gum tika rigu andu mehura spray na ndethambite riu cia tukana iranunga cocktail no menyere that tells you I don't like cocktail juice. Reu ni wega twemenyerere please mwigumbire ni twaugiria aba gwikiria muthuri yonire na gwikiria mutumi yonire dress decently na ku dress decently doesn't mean dress expensively hapana muogie mutumbari ukacaria ga skirt ugakamachithia na ga top wana dwe mukinyuma kana mathatu nguo batukiumira njirari uguo muthuri waku ni arakena. I want to tell women thogora wa rume ni metho so ni important wanawe manage yourself tiga gwikuria muno ati tonu uragire ciana ithatu ukorwo ri wakurire umagira uguo na maraba uguo maraba shoes uguo mana kumugundari tondu ati ni wakurire ni wa no apana manage yourself geria kwerewa ni ndu yonire geria gukimaintain once in a while riria mumirite nake uguo mwiyaire geria gwika ati nigetha at least mundu akore psychologically ni arona kindu kiega so wanagiuka kivwae aina no urenda kumenya what is beyond that dress what is beyond that trouser what is beyond that jeans no ruaga korwa kuma kiroko njameni wati ndoguo wikiranitio oguo tondu ati no rongia maria mai guku t-shirt ire no na yani ruge korwo werewa tu nerongithia riu wana riu ni kwaumire nginyagia brush ya breastfeeding seriously wana kumama no kumama nacio tondu riu mwana no ngireria niritikire mabendi citire nduraruta bedding cicio wa neria ria mundu baruthia korwo kindu kinunga nai ni ria ria mundu
niri nunga kana imuno koguo angikorwa niri rikire ri athie citire bora citi yaku ka citi kuvura enda kasigana wana nuothie niyo bedroom no na bedroom ngo gahena thina tondu riri yes ni gukora bedroom ndimenya ni kigutuma kwe nguo igwa na rungu na itiroragwo tuga kiro kwa kuorire so ko ga rungu rorire tondu na tukoge kugorire ucio by the way niende ukwira utathi uko na andu makithama wone bara gitanda kirari gukoragwa na mudasti gitanda na ite kuthambagio ha mbere ni wabara baronwa ni metho so niwe generally turario boro wothe rugo rio ngi attract metho na nigetha undu uyu wa bedroom ukorwo wi attractive nona rekeitu athuri gurira ya tumia yenyu good in a way gurira ya tumia yenyu nigetha ngicage desire ya kuona no riu nawe ndungikorwo ati you don't care Nika na mali maguri no hata mo. Ya ni Mr. Ruiso ni radio rugo ya tumia marauga ya wanamo. Are you in your senses? Ngamba please men who are following here. Itikira kugurira mutumia waku ina we asinike dogi yake interest ya gusiona. Sababu ni mimi nilimununulia, wacha nione akiwa amevaa akona muna gani. No runde to ino cia gukora wendo gwetwe. Kugirugamia arume yothe na atumia ori merwo mudure wanagura ndio meli. Ya. No riu na rio ni tabia mbaya kutoa kitu kununua. Kwanza namwe makinyaga ne kinyo. Hua. Ega kinyo akagwa na kuu. Nikiwa ngimatangiru kira wenyewe. Tu ni moitio magurite. Ndumorie makiri haha. Ogona mundu ni arenda. Nikiwa na akimia void. Ni warate kwara menya abota kurua kiuria urameruta guo ugurite kana wikite aja riu so rekeitu ni mbuga to spice up wendo nigetha tupeini tutu twakuimana tukorwo twi very minimal nigetha tupeini tutu twagukorwa ni turakorwa ni turakinya bandu bagukorwo via denying each other conjugal rights to maundu tutu tunyive twika responsible akora ni wa bank of vikania riu ni twari over wande to cia kuimana na twamihariria at lunch no runde to ino ciengi twarire maruo mamenke barothi ningiuria wa mundu who is going through research inoru nuogire opportunity witurure ngoro yaku wena uchungu wa rape tondu kauna kone kaundu kengi barothi that is very painful warepirwe ni yuanko warepirwe ni mutumia wa ni muthuri wa your sister na akunyita kiathinya na tondu wae munini ni waremirwe ni kwaria ikitu inakumanga mpaka leo wana family gatherings nduthiaga nundu ndu imagine go gicemania na muthuri ucio these things my dear ones munkirega gwitikira tumurute ngoro cienyu muciarie undu uyu wabota gugatuma number 1 umene kiviko number 2 uge no kereveriria koguo wana ndukerevereria na mundu murume uyu no kwi undu ugeka mundu murume wingi egwe pain teria wewe gwire so it is important iturura ngoro yaku aria ndeto ino wacha kufungia na ningi ni mwiraga ati that is why counselors are there atara ni twebo nundu wana mugago ka counseling na muthuri waku as long as ndwe momberu ni mobile information I cannot disclose any information dige disclose koguo ni important kama unaendea uchungu wa gwikwa ati kunyitwa kiavinya ni your boss wa gukorwa nura force into sexual relationships ni guko vikete brothers ya muthuri waku ni irakuharasi aimwe tondu muthuri waku ni wakwire marakuringaringira thaa ithano cio tuko I know turariria andu manathira such pains na ni twese kwina andu wana maumite kwao makathama na makathie nundu wa ruo rwa muthemba ucio but kuthama ti gugutethia you need to pour out your heart no batere waranirie na mundu unigetha tumenye solution ni kwika atia no kwamba kuthie thibitari no you need psychiatrist urari kwaya psychiatrist muthika urari kwaya nginyagia urari kwaya kwarirwa kutheri kana urari kwaya nginya kuthie thibitari no kurwa you are already in depression koguo no urabatara wanokiaragirua you need antidepressants no wana tondu maundu ma psychiatrist na maundu ma psychologist mathianagia hand in hand koguo no kwa kadina kare wina ko katirari kwaya cancer mutheri no cancer akwariria ni akumenya uyu ni arabatara antidepressants ni arabatara ndawa cia toro koguo ni agukurifa nigetho thio thondekwe you understand lakini uchungu ukikaa nayo kironda giki no gikorwo gi too much baruthi kironda giki no gikorwo gi too much mundu ecirie kwirevereria now these are the consequences of pain ati nyumerera cia maruo mama number 1 ni revenge na revenge ndiokaga wega na kwira revenge yokaga imoto gukira
uria wagwikire guo koguo revenge no kari we na full force tondu menye revenge we mwibaririo ugite noyo ni vete mwaka omwe nitamuonyesha koguo we mwibangu revenge yokaga endito na no revenge ida na kuraga mundu no revenge na gutema mundu ni gawe gusa mundu no viuvirie mai no viuvirie transformer ino cionthe ni ma revenge utorete odivete nawe ni ngukuonia muthenya mwa teach you a lesson ugakora mundu no watherukia mai na timangima areciria revenge mbere ya tukinya bau pour your heart no ge revenge no ge regret utoraga urumite kara I wish I knew na bikaga guku nikiri neka guku niki na you know ugatura regrets ugakora wina uchungu mwingi muno sachi na utoraga we na regrets ondosi wengi ni kwe blame guiltness igakorwa at the peak we andu matiganire barodhi na matura kanginyo mundi mawite silabda ni ile neno nilimwambia yes agukorwa ni kaundu karia na mwirire niko gatumire tukinyania aba you know guiltness egatore kurite so ino ni consequences cia maruo no amatume divorce of course maruo mengi manatuma kugia divorce maruo mengi manatuma kugia separation na tondu barodhi wa thayo tu yaba niguo tuthondeke aria mungikorwo mwagire uchungu uyo already ni turabatara twaranirie na nigetha tuvote gwiturura ngoro cietu na twaugire wengi no maremo ni kwiturura no mahote gukwira exactly so anoga kura wenja by the way I want to tell people ni kumbira tu nirenda tukaraniria for 20 minutes no ambikare nde na ngino sadimo yakwa we chat with you if you are outside countries to nukro we outside countries na kwenyu network maybe ni a problem kana ndubatere gukorwo keri na thimo for a very long time ni nwa ni rutere na ngina mbira nirenda mutara ni twarie nawe 20 minutes I answer your messages ni ngugeria bari yangu vota twarie online ara na mangi vota gutubura twarie WhatsApp mandikira WhatsApp mbere atirire mutarani nirenda twaranirie na urenda twaranirie thairiku we are going to talk koguo ndukethi ati kiria gia gukora because you cannot reach me physically kana ndungivota guka guku barodhi wa Thayo Studios na muririkane barodhi wa Thayo no atubere wa visi no amuru muregete kumivuthira ofisi tumepewa nuko guo ungivura thimo ya guku no kubewa date na nitukuona na nitugucemania na nitukwaraniria ndugetikire gwikara na uchungu ngiri imwe ngiri igiri is not worth uchungu ucio winaguo Atroigire kihiko giothe gitari counselor exactly kihiko kiothe gitai na kwarirwe nigetha tuvote kwaraniria tuvote kuthondeka tumaundu tutu because even as counselors we have our counselors Nikuwa ni operator gati wanani ati I don't treat myself. Anake wiguona muhunjia ni ali spiritual father. Exactly. Guti mundu tai mundu wake. Uri othi agokona no gukurathie. Am I overdoing things? Etondu ri mwafota kona. Let me tell you a mistake that women do. By doing a mistake imwe tumete arume mona tako turakiruthia igo. Baruthi ni wona atumia aturutaga wira. Hey, we the working class. Kana we the business women. Nwese twina mbeca cietu we have our own money koguo ni nabota kumira na bau ka mukunji nie thie ngina kora gite kithaka muno ngina uga I would love this ngina thie ngina uria mbei ngina rwa 70,000 ngina I don't even need my husband I can take care of this why kora ni giukire muthuri agitonya nyomba arakora gite kianio na ndana participate tigo uguo akaingira jiji 70 kai Are you sure she is the one who bought? That is the next question. So that we can't rate. Yekiriu akakora no avota kugura gite kia ngiri 70. Ena bia ciga nigetha agure kia ngiri 70. Abanginya ciana no athina cia kathomithia. This is ndiramenya ambia ko ni postera guo yeriko. Oyo kwe guo yambia kumenderia. So with research ni wega ku make consultation hata kama pesa ni yako. Aduli te ndu surprise wa but women we have no problem with the surprises women we have no problem with surprises nikitu surprise kwa birthday na tukakena muno but mundu murume ni mu surprise birthday akarigwa ruo ni mathama ri kuri uyo okay kangene tu lakini ni angirekete undu wingi mwega iga gukira utinda kungurira geki let us understand wa mundu ai kaundu kau gake na re twina mauchungu na tukiririte maundu mau tutina mari aba nigetha tumarurumukie tutikorurumukagia what we were trying to do nitugeragia kuma mention nigetha werewe you need further talk. Wow, ni twaririe niki kingituma tunyo mundu aha ni wendaga tuma gwete ndenda tuhutie hau tondu na gunwa uchungu
Andũ aingĩ nĩma ũcio no by the way vacinate na andũ igana na mekuria gap. It is part of it. Thĩna wao mũnene. Aingĩ nĩ ũrakora mena tu story twa gũtunywo mũndũ. Na mũthenya ũcio wengine twageririe kũgweta na tukiuga no gũtunywa mũndũ no ndũ wa kwĩmenyeria kwaragia tu maũndũ personal twa mũndũ waku. Gũtinda gokiuga ũrĩa good in bed. Ndeto cia waumĩra na gũkũ nĩ my husband, my wife. Rĩu ndeto icio cia kũdisclose aga tu maũndũ twaku very personal to your friends. Ati ũgatrust ati mũrata waku mũno ati usiponipata mimi unaweza pigia Mary hawezi nikosa. Mary anajuanga kwenye niko. Ndio Mary ndai na mundu. Non wese ni waba Mary namba ya UAB. What is going to happen? Muthenya wa kaire. Mary akamwira hata sijui kwenye yako. Sikuja umngoje hapa kwangu juu lazima apitie. Story itaanza hivyo. Na kitaenda hivyo. Na nige kwereka we. Vau bakamberia ati auke gwake tondu nwangi nyobe tokire now the story changes. Gukuma vau. Umenye no rusi mundu waku no ndu watu maundu twa muthemba ucio no rusi mundu waku no ndu gukorwa ingi interest na cio ndwina cio riu ni wa na andu matigutikiria rata wa tene no anatiga ati ucio ri no tutana menyana tukire miaka 10 ungota kumutiga atia ucio no murata I'm telling you kana ucio no kuriagira ucio that is why I tell you. Na yori miaka iri uri maikarite nake miaka 10. Nikio mbiraga andu atiriri. Urata waku na relationship yako please keep it to yourself. Don't introduce it to many people. Tondu ti andu wonte makenaga when you are happy. Ti andu wonte makenaga ati wina boyfriend yena ngari. Ti andu wonte makenaga ati wina boyfriend mandike. Please ati na musee ati urakugurira nguo ati ukimira guo na kagu ati nuratinda kumera ati this is from I was bought this by my husband. Aririkana ke nginya andika ona riri kuoka na muthuri waku ri he uria ange mangiona wigitwo megerie kuigwo ni we oguo ai wese nao ni mararirikana matiana kinyirava nawe ri wa urua kai inywe uripeleko wapi imagine ni mzee wangu ona ex yakiri ugwati ex ukira oro ne utigwo igagwo arigwo weri we wokire gwakeri kai we can I tell you enaburu twathomire sukuru find the value of x. It's a very dangerous mathematics. Very dangerous. Kwe bandu makinyaga ukambia go compare. Wana maundu ma bedroom. Kauga we anakorwa my former baiba bedroom ai mwega ega. Ni mandavota kungurira nguo mbega ni no kai ava bedroom no akinyagia ikiro. No tondu ex no wabikanirie no amusaranie. Mukina bangaru ko mutia breakire soul ties. Ai gwake. Nawe we gwaku ukoguo no tutethanagie tu amundu angicokaga gwake maundu mama ni gutethania hii maisha ni kusaidiana ukena andu tutiahitanitie muno akana kwarakarire wana no tondu ni twakinye no atucokanwe tu na tugatethanagia no problem undu ucio please for heaven's sake no tumenginyagie iviko iture sama tondu ruwaji na kuria kwa ex ni watuika satisfied ugatinda ukienda mundu uyu waku apana no ndeto cia gutunywa mundu please kwi tuminyinke muno inke tuma mundu waku athie ni tuwaji ni gikoki twaririe nwaji no ndu we igaga ogu tu nawe ni wakuranirie nwaji no ndu kwa family ni my that spirit of moving out. Koguo riria mundu by the way tatiga ngwire barothi riria mundu wa mundu ambiriria kumanja ambo track history ya family. Family nwe korwe niyo ikamurimo kau na tono niyo ikamurimo kau ekorwe yu mundu waku ni kwa murugira ni kamurimo kariko kauru ne kara tori kwa yaga vunjia nigetha to break soul ties iria cia tumia rengia athiete nao na soul ties cia maundu maria mengi mothe maithini wa family so ni important twerewe mundu no aumenja na gutige no ndu wa so many other things kuyo matai kwiganira kuyo tu atiri monao ni menda kuvitukana kio tu just because ameona wacha tu nipite nayo ugesoka ukakumulia kwa nini ulifanya hivyo mimi sikujua haikuwa hata decision yangu ni macho tu ni shetani bauni boruga ngoma ukagira riu na nimbira gandu ndi muthenya wa judgment ngoma no karugama na ni akajaji andu engi muno tondu ngoma rimwe ni we tu ekoigaga uyu uri egwatire ni no uyu ya decision ya kinyera kwa kuritu
It was their decision. You call ni wega to understand. Mundu either no make decision. But what I want to conclude and say is an adult is made of choices. Mundu mugima barodhi adondeka kwa ni choices. Kogu nwane decide ndweke yani rule, nwane decide ngwende wega ni decision. Na kogu ni wega twikare tukimenyaga wana tugituza matua tumenyeria twike vikole uratua matua lakini mwikaraga mwe andwaya make decision erietaka heart mundu uyu wingi na ndikana he mundu wina kiuria tutikahingie ni wega mukoragia ciuria nigetha tukimenyere murathoma kuko hena mundu wina kiuria ndwerikana atatu nitungiacicokia next week no turore communication yes communication nayo ri tuothe twaria ri turabatara kwarania ndatiga ngwire barothi ndwana menya ini marriage andu ni mekaga maundu na magaciumu ni maugire ningokira ngathie thoko ngioga kivwai my husband aramburi kwani umetoka wapi si nilifikiria nilikwambia asubuhi ndio ndo namwira riu ati wewe Wednesday ya thoko unafaa kujua umundi Wednesday ndio gwetu thoko kuguerewe thoko wa gwetu ni wa Sunday kugu Sunday ngathiaga thoko no we don't communicate like that kuyo ma communicate kana gestures mundu aka kinya thainya uma ku aya dira tiare ndonamenya no you went there ni amenyaga tiare mu muhuragira thimu ikoiga muthuri waku ai guku so communication rimwe ni twobarukaga tumaundu twingi muno in communication no ni tukaririria tumaundu tu don't worry tukinya bedroom communication kila kitu communication ni yaku ile communication ni ati gukoragwa ni ndakenda cio tuko mutumia akomete toro pio amamite toro kabisa na wira waku no akumukarwania huwa ageciria ni ai maukire akirikia gwiciria ti ai already we muriki ai hapana even that is communication ondo communication ni cia mundu wanakuya andu ma communicataga na ria marenda kindu kiarakara ukamuria na kwa nini ukai umefurahi na si nilikuwa nataka pesa ya salon angimenyire atia serious angimenyire atia so ni akwireta last week ruru ni aimbire ruru ni avurire ajeru wewe uone kichwa yangu si mzuri ama ninashangaa kwani uniangaliangi ya look seriously no ngemwirire kiongo gyaku nigikinyuria gutwarwa salo oguo akubendwe communication imwe ni twasiumaga muno thiini wa kiviko anyway we will talk about that na maundu ni makoagira okay na gwiciria hau no ho tukaria tondu tarugira maundu maingi megi makihiko inire yes even solving problems ai irabatara communication ya hali ya juu tondu kuri mundu ngikwira undu ndecine turasovire maundu mawanga mai wa tondu okiena chocolate ri no rahorera ri nawe ni tutinde tukiaririria maundu mau magiria ai we sasa tutashindia hiyo na niyo okiena no kwanja thuri matiyo kwaria no menye tutinaririria wana ndunauga gitumi lakini ai vire ai rigi muhitanirie wako mutumia no mukene exactly ugecire ni mucovire atia ukione mukendu ri bare yo nethirire maundu mothe maisawa riu after 2 days niria gukuria na zibu nikuulize na kwani ile story ya Wednesday ulisahau aje ai mimi sio nilifikiria hiyo hapana tuti communicate gogo ni wake biko we cannot communicate like that to kario baro wa communicate na njira cia kwaraniria haya tuthie gwikiuria kia mundu gwitwo and Chris again input kindly let dating couples ensure they go through aggressive marital counseling and be taught all this number 1 fata wa premarital counseling ni kina ni wekaga by the way premarital counseling ni mbekaga yandu ana maratonya kivikori na twekaga premarital counseling nondu wake twekaga premarital counseling tondu ni transformation urauma from singlehood to marriage life koguo ndeto ino twasiumaga you don't know that is why ngiri yangu ka premarital counseling ndomithagia nginya ũhoro wa sex no nginya tukathomithania ũhoro wa emotions tondu kwina andu matese feelings kwina andu matambitie ku develop feelings riria wambiriria ku prepare ni mwaonirio thoni ni mwathie process uvikini wanirirwa no batere kwambia ku prepare mwiri waku to emotions no ndo riu when wezi uramenyerete kumamaga tu tukona guti mundu rakuria no batere were wate no ukiruga the middle of the night and this is not abuse it is not abuse no premarital counseling bata wayo ni go prepare mundu to a life iria atanatura and then expectations omenye andu aya mai ya youth daciengera mai single ni mathia nginya tu pornography magaziria ndeto icio marakora ku nicio makuthie gukora my friend you find very different things wako kendo tofauti yeah please acio mai na pornography kama yarive
na wewe ke bikore tuko we muribe so wabota kuthio kore other different things wani batuga wabota kuthio kore ne rigori ya muraru kana ne kana ka sweet banana riu no nginya werewe ovoro wa kumenya kubuthira AK47 na kubuthira pistol that is why we have the premarital na nito domide overall financial management when you get into marriage izo sinde nito domide sessions ya premarital counseling cannot be less than 4 to prepare mundu atonye ke bikore must be around 4 nigenda tukuthomithia overall emotions gukontrollinga kukwelewa riwe tuthite gwikarania na mundu ingi time babo aku no time amu aku utige gwiciria ati uka pemberesa gore babo aku era gupemberesa hapana aberu mwadi gusemania na mundu renda guprove manhood na arabikanirie nigetha amenyeke ni mundu murume so ntwaririe issues cia kuri aramenyerete kurewo exactly guku niwe biho ororete iguru niwe kuroru eguru na mbere kora urege mamu aku ni murugandwe guku niwe kumenya na mutigacokere murarire goro ngima munde ndekariwe na kiumia kigima you understand so that is why generally we do premarital counseling and it should be between 4 to 5 sessions mundu akina tonya thini wake biko we set no ni twenda premarital counseling mwire twa counselwe na mwana ke counselor tusoke tuge session igire ciao iri mai bamwe okay yes wow good tugwiciria tugukinya hau muthenya wa umuthi kuguo kimwe gukite tugakorwo tugita communication yes tonde toy niwe kuite niguo munyiginyigi wa kihiko kabisa and want them communicate ka barodhi wana ku resolve issues ciao is very easy it's very easy want them abota kwaria and want them atai hypocrites they wake biko na gwetua ati sinikimuuliza anaweza kasirika sinikanyangie tu wacha tu ni meze hata kama ni chungu tutibatele uko na sigota icio thini wake biko ni kama mbaya wa thau muyembo ga muguo tuko usoka guo tuko kogure ukwe mara tukaria tuge atire kwe maundu batie kuria immediately kwe maundu batie gweterera ka environment kega how do we communicate okay hekiria kiuria haha tutanarikiriria do we need to discuss the performance after the act oh yes and see where need to improve or change even before twaugire ne before during while and after uangire to discuss now those you please and ne matie kwegwa nthoni yacio no lakini ne tukarie communication tondu kwegwa munge discuss nario mukathukiria makiria kwi undu munge miaria ikoneka ta kuturatakana like you are attacking me not that you are correcting me but you are attacking me koguo ni enda kurorwa ni tukamiaririria next Monday that will be the core of course communication igakora bedroom ire ingi tukamba kurotate maundu ri ma wendo tugicoka kwa riovoro wa communication iyo ingi okay oh yes ko communication next week na muno tukarwa kure bedroom yes how do we communicate o communicate na mundu akwete no urabatara o communicate gate nduna twika satisfied o communicate gate next time change o communicate gate ria waraniga style kanio ni wa ka seminar ya Mrs Namo na ni wakora ni na thomithania to styles no thie ku communicate atia temo viki wengi o kuthomithirie ni seminar thiire kana ni ko tukorie guku barothi wa thayo twi live wa thoma to styles muthenyo mutukama thomithia styles anyway muthenyo ria ngenda kumuspicera the time that I want to be naughty I will be naughty that day na nitukathomithania mbatire we wathoma guku how are you going to introduce kore atia introduce atia to no kora muthuri waku ndana view no kwa muguruki exactly wabye gutemba uri na kwirire we mukoro kinga now this is proving ruma maundu no ndio kwa radhi kuruta andu aria horeri waku ni muhoreri exactly ni usoka na maundu mariko maya what is wrong kiwa rikyo hiya maundu why you complicating things and these things are very cheap uri maundu mau ni tukaririria na maundu mau ni wega ku discuss no ndikwenda umeke ogwo mbere ya Monday ngakuthomithia how to communicate utaguka hatigo ya mundu in the name of communication okay yes good next week to Tuesday pole ni undu wa kiumia giki tondu tuhavire guko muthe ni undu he show twariteririe Friday guko thari kugo to have weekend choose umuthi no kuma next week to resume Tuesday as usual nigetha andu othe mahote kurumirira tukuri mundu te kumenya ni guko umuthi na uri ni akamenya kuma next week ni twacokereria na gwici maundu mothe nginya kure TikTok riu ni makuresume kama maundu mothe ni magucokanira na mundu ngienda kumbariria just WhatsApp me kana umandikire SMS kana umbaririe kumburira namba yakwa ya thimu barothi ni 0728 536 043 0728
536 043. Okay. Ise muntu nuwa igwe kanamba ka yake na banga ndivire fia ya gusoka Embu. Akina banga. Uro bigone arathimwo. Ukauga pastor wacha nikulipie fia urudi Embu. Oli ndo. Turamuhe counseling free rĩera-inĩ. No wigwo fio kihiko gĩaku kĩhatĩka-inĩ na nĩkĩrabatara kwarĩria ũmwarĩrie. No wigwo fio he kandera kwenda. No nĩ arĩ mũndũ gũtua matua harĩ tũndũro nire tũtaragwaka. Nĩ wega kũũria. Nĩgetha tũmenye qualifications nĩ irĩkũ na ũndũ wa bata gũcaria 100% na ndũkamuona. You never get 100%. Ũguo nĩ wega twaranĩrie na tũkiugaga counseling gũkũ twamĩrugũrire Fridays and Saturdays. Please book. Koguo ũngĩbatara nĩ ũrenda gũka counseling. Yes. Kuona namu iribatire ke mahure na beo da mahe yaku nigetha mubangane muguka gukuhe karumu ndaheanire au ni kwandu marekagirwo counseling ugoka na muthuri wa no ire kuri okikure thuri matagitikira ana mundu no tumaga house girl yake your house manager murete tumwike counseling tondu no okorwo akubecagira mwana waku ndawa cia toro once in a while repair your house girl counseling session agauka akathomithwa ukamenya uria kumanage twana twaku no ukamenya uria ukurera you know like that wana no worry your friend we friend yaku rasheire nake story agushare nawe na wegwa uyu no urabatara you can introduce a friend na maundu mama tukinatethania for the good of ourselves. Kids to kile you nezerege Farodhi, mimi nimesoma mambo mingi, kati ya hiyo ndio ilimaliza ndoa yangu. Please advise, is it okay going back to my ex-husband? Good. The way yo tutumwa advice rava ni etikiria mbaririe twaje one on one nigetha ruwa na tugicokaga tondu ithiko kindi ndwambe ya babarothi kwina andu maratiganite miaka mingi na macokanirira. It is not a crime tondu kwina andu mathikagiriria wana mwaki aria makauga kumbe ilikuwa rahisi hivyo, kumbe hata atunge achana, kumbe ana kaundu gake ni tungi arisovire kwetu maundu tungi risovu na andu mageka atia magacokanira ani andikie na ni tuku make decision tumenye kana no ko hena ingi marenda gucokerera ex husband. Exactly. No ko kwina ingi matiganira aikoro nduri wahika ex husband ndari ahikania hana kaundu we waba ukamugusanagia lakini tondu arata nyuma mwiraga usirudi huko hapana ndugekirwe sukari mingi wage gukenera kiviko giaku. Oh yes. Koguo riu mundu nwambaririe na Barothi, thank you so much nundu wa gutuba accommodation na gwitikira gukorwo gitugosti guku Barothi wa Thayo TV. Andu ni ma subscribe na andu ma join na andu matuike members na ma follow na Mary arata hao until Tuesday. God bless you. Taware itata ria wendo kurikirira hau na ngwiciria andu antu mahoyagira ngwiciria nginya tukiambia na tukirikia tondu ihiko no irabatara mahoya muno, irabatara kuhoerwo na njira nene muno makiria nigetha ngai ashigitire. I wish nige kujua kabla iende venye ilienda barikiweni sana. It is not yet late. Nduri musherera muno na ono ngiko wi musherera ri hari okaundu wanyita geguguteithia kuri hari hangi ureciria na no heal otonye now in the next marriage we a better person. That is it. Na still ni platform ya ona gutuma andu maraingira ihiko-ini. Exactly. Na aria mari ihiko-ini na mareciria kuma na ma hold on matige ihenya tondu aje kuma ha. Yes. Andu aria mai makanithari no mathondeke seminars cia young mothers, you invite me. No mathondeke seminars cia youth, you invite me. Nigetha tuvote gutetha nigetha ndio kuria hujja matwiruragira. Of course. Kwa mwina seminar. Muthondeke seminar. Oh yes. Mutwite. Yes. Tukena nigetha tukenana tukamira ate banginya tu live stream. Tekwate koguo tutikakire woguo riu tukinye aboregua. I wish nilikujua mapema riu wo time kinyu bau tumira chance ino wariu na wokinyete bau pour your heart tutethanie tumenye kana ni gucoka kana ni kumove ahead but we are better person. Good. Na ndio before mweri wa Mugonje tuko tuthondekete seminar. Oh yes. By how mweri wa Mugonje tuko tuthondeka seminar nigetha twaririe nginya andu aria tuigire singles. Yes. Singles twagire ni category nyingi. Nikoguo wakinya hinde yo ri. Oh yes. Tutapanga. Kabisa. Good. Turikirie na mahoya. Aya.
baba thini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia we mwega we mutheru gutire ngai wingi ubana tawe ni tukenete ni mawiko maku ni tukenete ni ugi waku na ru mwathani kwina mwiroreri ugutwirораgira amwe mwathani ru ni makinya bandu mambiriria kuga I wish we knew amwe ni mambiriria kuga nari korwa ni twamenyete amwe ni megua kwika undu mathoma na ni makuvoria iviko ciao ru mwathani turenda kwambararia wa mwiroreri wetu mokori maku ara marabatara kuvora ironda mwathani etekera kuviovia kumabonia na nigetha ngoro ciao igie thayo ara marabatara ugi wa magegania baba turakuvoya mwathani ugi waku wikuruke thiini wa iviko ino ara marabatara kurekanira ngai we are sending the power of forgiveness thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ara marabatara mwathani nginyagia mbesa na ara marabatara utonga thiini wa iviko ciao God we are praying for provision ni turenda kuiga mwathani mwiroreri guothe mokori maku makiumagara na magicoka ni macokage na thayo waku ukamamenyagirira mwiroreri wetu ndagacemanie na mitino ya barabara mwiroreri wetu ndagacemanie na mirimo ya kumathenia mwiroreri wetu ndagacemanie na minyamariko ya iviko na ya family ciana cia mwiroreri mwathani reke ituike ciana ndathime ni twarega magi attract kwi mandawa ma kurevia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twarathima iviko cionthe ni twarathima wa single mothers and wa single fathers ni twarathima widows and widowers reke mwathani mwiroreri wetu akorwa ai murathime in their status nwega nundu wa barothi wa thayo mutuge mwathani no murathime na aria onthe marutithanagia wira nao ni ungi mababeba ni ungi mabakwendeka muno makiria na kire kionde studio nwe kabataraga mwathani kibecanage link us to more people thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twavoya na twacokia ngatho amen amen amen. Also, thank you so much mureri wa Farothi wa thayo we utasubscribe ite confirm kan you subscribe ite hauthi nigetha ukorore party ya timu eno itu nene muno makiria family ya Farothi wa thayo TV na nigetha uhoro cio ukorore mwega we ta join ite tuike member please make sure you do so. Hey we atiriri Anjiro adhuori ngai hii ni marriage gani mnaongelea? Kenya kuna marriage kweli? Talk to these boys wa kuzalisha na kuacha. Kenya is the leading African country with single parents. My God, leo no menya ne kuonania na machugu fulani. Sandu isi ni sepinsi ya turaririria ruati muntu wa guciarithie na acokia ku down. It is very painful. Agushiro na session hiyo oli especially tuguka haririri tukeriria ya singles kana ya matare maraingira ihiko-ini gushesho niyo ehire tondu urathie ringi ukendana na mundu taruna ndina case have a case right now na thengi wajiro wathuo ni kwariririo guo ndina case ya mwiri tudiage gutatu utuku turarire kwa je maternity arathiaga kuheo mwana ira enda ande muteithie no kada ni yehereire riu ri koguo athi guciarithie wiki ndari besha athi gwikwo test yakwa no nginya angeheo mwana muthenya ucio NHIF ndirari updated koguo athi ndari ona ndururu oyo ni ehereire nona ni koguo ri ni tukwariria kaundu kau tondu karahutia muno mbeu njithi ya maraingira ihiko-ini tondu urakora waigirio kihiko kia hinya urabangite koguo ni njumo macio tuguka tukinya wa kumariria haha na ndu mamenye in marriage te ati ukugia ati everything ati weciria ati you get 100%. Hapana, si kila kitu si kila kitu tutapata kwe mundu ukuvota ku provide nuthu gwikio ukuvota ku provide tujuane tu na tuvumiliane kara tungevota kumaniriria barothi tumaniririe wacha tusikue haraka sana kuruka kutoka no angekorwa ni to maundu very painful then kiuraruga kiuraruga please me I want to talk to you alive kwa barothi wa thayo tutingiariria andu akuo mwatwariria andu mari muoyo tondu wacinwo kana wora kori kana watemangwa no hapana twatwarie mathiko-ini makuta kuigua tukaririria nundu kegua we want to handle live people koguo wakora ni bakinya bandu bakiuraruga na maguta ni magio rugari jump ni tugacoka ringi mavora we still can come back ndu kegua wina problem. I think ni tuli kutukwariria ginya process ya dating waguo ni ku date mundu kiwango kiriku na waguo ni gushare wana ni watukariria getho kinye bandu ba ku step out of marriage obati gukorwo wikite atia tondu si ati kuamuka tu asubuhi ukena banga nguo ciaku ukena thie no no ni nathie na pa no ihenya oguo ai ndunginoga oguo ingi ungikinoga ati uta ukite guku barothi wa thayo twaranirie utachoka namna
gani anake ethiri tune o mari kuria TikTok na iritu ri na ona tukumateithia tumonie process ya dating tumwere andu moranagia atia ungimenya atia mundu ni arakwenda ni tondu tane kengi baruthi ni acokire kumenya magite kuvikania tondu ni areme ni kuria mundu arenda mwiritu ukamwadimaya we kazi yako ni kukura kwa macho na ujawaisema unginake ri arakwenda no akwira mucerere mutie mureko hikiru ri aragucerera niki tu muracerania mutie murahikania uguo mukamenyana mukahingicana ucio gathira wana mukamenyana kwina andu ana mathiritie dating makadate andu tatu te 10 wa mauko gwete aba you know what it is fitting a shoe before you buy ngabia gucaria ungi ati ucio tu ndenda my friend limo ko iratu tuguraga online no mbeca nite namba kiabanga gia kwiganira sawa kiaga gukwiganira no gagikira maratathi baria mbere gikwiganire does not be so fast ugonero kwa maundu macio mothe na ona tukeria horo wingi coachship tukahutia hani hegie premarital counseling ngiota kwaririria haha na nigetha tuteithie anake na iritu aria marathie kugeria kihiko gikamarega magaikara mesingo mena merirwa na bitterness njuru na my expectations na ndio kurana na guone kihiko ri na miaka 21 akwa ni kihiko nikianemire na ndangiaga kunoga ati 21 years tondu agire mwana ati 18 oguru nura imagine mundu ucio we ni akinyanetie kuna maisha mama ambiriretie gutura kindu gia kuri ati 20 years it can be very difficult so thank you so much asanteni sana na mukigena mahinda mega till Tuesday next week tukerireria maya na mange maingi oguko mitambo-ini ya Baruthi wa Thayo TV. Thank you. Anytime is love making time. Know the button of your wife. Geria ko make when you are interesting as possible. Tutige gutua ndeto cia itunda ria uriri kana ria wendo ati ni ngoma ere wa pri ni ndu tubati gwika mbere ya ngimethia what should we do kugu hena before during and after no ngaragu Baruthi thiini wa bedroom wikoragwo kiruma nginya ikombe uvinga ni uthire thiini wa kiviko ungena muke disagree na gukunja exactly uria kwina issue ayuthi ni mandirectwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwithindiri gakora riri abata muno but not this time.